umukino ukaba urangiye ngaha kuri Kigali Pele Stadium. Ikipe ya Al Hilal inyagiye ikipe ya Pele ibitego 4 byose ku busa kabisa. Isomo rya ruhago, ikigo cya ruhago mu by'ukuri akaba rero ari uko bigenze. Tubashimira cyane abo twabanye kuva mu masaha ya kare cyane tubagezaho mu mukino wari utegerejwe na benshi. Aho ni kuri Kigali Pele Stadium, aho ekipe ya Al Hilal yo muri Sudani yasize APR FC iheruheru nyuma yo kwinyagira ibitego 4 byose ku busa. Pauvre APR mon cher. Abafana ba APR batunguwe cyane n'uburyo Al Hilal yigaranzuye umukino kuva utangiye kugeza urangiye. Haji Makedi Ken yafunguye amazamu kare. Ahmed Salem yongeramo icya kabiri imbere yuko Omar Tama na Obeder Rahman bashyiramo akadomo maze ekipi ikanyagirwa. None abantu benshi bari kwibaza ibibazo byinshi cyane muri APR FC. Ese ikibazo cya APR ni ikihe? Ese Al Hilal yaba yagaragaje urwego ruri hejuru cyane imbere ya APR FC? Abafana benshi batangiye kwibaza niba APR FC igifite amahirwe yo gukomeza guhatana ndetse no gutwara iki gikombe. Batangiye gushidikanya ku mupira wo mu Rwanda. Ariko kandi wowe reba video yose wumve uko umukino wose wagenze, amakosa yakozwe na APR FC, uburyo Al Hilal yashengeshe iyi kipe ya APR FC ndetse n'ibitekerezo bikomeye bikomeje gutangwa n'abafana nyuma y'itsinzwe ikomeye. Icyo ngusaba ni cya kindi, kanda subscribe niba utarayikora, ukande like, ukande share bigere kuri bagenzi bawe. Ariko kandi fata isegonda rimwe ubanze ukore subscribe, ukande like udacikwa, maze nze mwinjize neza muri uyu mukino aho APR yanyagiwe, yasuzuguritse, yakubiswe bikomeye cyane n'ikipe ya Al Hilal Omdurman yo muri Sudan. Hari mu ijoro rero kuko uyu mukino watangiye ku isaa 12 n'igice, ijoro ryari ritegerejwe n'abafana ba ruhago benshi mu Rwanda. Ibintu byabaye nk'inzozi mbi ku bakunzi ba APR FC. Kigali Pele Stadium yari yuzuye urusaku, abafana bamwe bafite icyizere, abandi bafite impungenge, gusa nta wari witeze ko Al Hilal iza gukora ibyo yakoze. Byari ijoro ry'ububabare, isomo rikomeye ndetse n'ikimenyetso cy'uko ruhago yo ku rwego rwo hejuru idasaba amazina ahubwo isaba ubushobozi n'imitegurire ikomeye cyane. APR FC yinjiye muri uyu mukino ufite igitutu gikomeye cyo kwihimura no kwerekana ko ishobora guhangana n'amakipe akomeye yo muri Afurika. Abafana bari bizeye ko iyi kipe y'ingabo z'igihugu iza kwitwara neza, cyane cyane ko yakinaga imbere y'abafana bayo. Ariko kuva umusifuzi atangije umukino, ibintu byahise bigaragara ko Al Hilal itaje gukina ahubwo yaje gutegeka umukino. Al Hilal yatangiye isatira bikomeye, yacanye umuriro guhera ku munota wa mbere. Abakinnyi bayo bakimara kwinjira mu kibuga bakinanaga icyizere n'umuvuduko uteye ubwoba. Umupira bawuhanahanaga igihe kinini bakawuhamana, ariko APR yoyo yari imeze nk'iri kwishakisha, igashakisha uburyo bwo kwisuganya. Abafana batangiye gutuza buhoro buhoro, bamwe barebana mu maso bibaza nimba koko wenda ikipe yabo iri ku rwego rwo guhangana ni ikipe yo muri Sudani, wenda dore ko zinakurikirana ku rutonde rwa shampiyona. Ku munota 13 gusa ibintu byahindutse. Ufre yatewe neza na Haji Makedi Ken, maze umupira uruhukira mu ncundura. Stade yose yahise iceceka, abafana ba APR bacika intege hakiri kare. Igitego cya mbere cyahise gituma Al Hilal irushaho kugira confidence, naho APR yo itangira gukina ifite igihunga nk'itazi biri gukina. Nk'uko APR FC yagaragaje gusatira, uburyo yabonaga bwose bwapfaga ubusa. Abakinnyi nka Hakimu Kiwanuka bagerageje kwinjira
gukina umupira mu rubuga rw'amahina, ariko myugariro wa Al Hilal amubuza amahirwe. Mugisha Gilbert nawe yabonye uburyo bwiza ariko ntiyabubyaza umusaruro. Byagaragaraga ko APR FC ifite ubushake ariko ikabura ituze n'ubuhanga bwo kurangiriza mu kibuga uburyo yagiye ibona. Ubwo abafana bari bagitegereje uko ikipe yabo yakwishyura, Al Hilal yongeye gutanga igihano gikomeye. Ahmed Salim yari ku ishoti rikomeye, umupira ukora kuri myugariro Ishimwe Abdul uhita ujya mu icundura. Igitego cya kabiri cyahise gikuraho icyizere cyinshi cyane ku bafana ba APR FC, bamwe batangira guceceka, abandi noneho burundu bavuga ko ikipe yabo irangiye ahubwo iri gukinishwa. Iki gice cya mbere cyarangiye APR itsinzwe ibitego 2-0, ariko ikibazo kinini kurusha iyo mibare, APR yasaga n'iyatakaje icyerekezo mu gihe Al Hilal yakinaga nk'ikipe imenyeranye kandi imenyereye amarushanwa akomeye. Mu gice cya kabiri abenshi bari biteze impinduka muri APR FC, wari umwanya wo kwerekana umutima wo kurwanira ishema, ariko ibyabaye byarushijeho gutungura abantu bose. Nuko Al Hilal yagarutse mu kibuga ifite inyota y'ibindi bitego, nk'aho 2-0 bitari bihagije. Ku munota wa 58 Sheikh Djibril Watara yabonye uburyo bwari bwabazwe rwose, ariko umupira unyura iruhande rw'izamu. Abafana bafashe ku mutwe bariyumvira, ibintu biracika, igitego kitagakwiye kuratwa. Uyu mukinnyi Sheikh Djibril Watara yagihushije. Hari benshi bahise bavuga bati uyu munsi ntabwo ari uwacu kabisa, ariko nyuma y'iminota mike nanone Omer Tah yatsinze igitego cya gatatu. Icyo gitego cyahise kiba nk'inkota ica ku mubiri icyizere cya APR FC. Ubwo icyizere cyabo cyari kirangiye kuko APR bari bayihamije, bari bayibashije. Abakinnyi bamwe batangiye kugaragaza gucika intege, abafana nabo batangira gusohoka muri stade hakiri kare. Ariko kandi Al Hilal yari yarangije ubutumwa bwayo kuko ku munota 79 Abdel Rahman yatsinze igitego cya 4. Ako kanya kuri Kigali Play Stadium hahise hahinduka ituze burundu, kubera ko abafana bari bahari bose bari aba APR, abandi bari bamaze no kwitahira, nk'aho abafana bose bari mu gahinda gakomeye. APR FC yari imaze kunyagirwa ibitego 4 byose imbere y'abafana bayo. Nyuma y'uyu mukino rero abantu benshi batangiye kwibaza ibibazo bikomeye. Ese APR yabiri ku rwego rwo guhangana n'aya makipe akomeye yo muri Afurika? Ese ikibazo ni abakinnyi? Ese ikibazo ni umutoza cyangwa uburyo ikipe itegurwa? Nicyo kibazo. Hari abavuze ko iri tsindwa ryagaragaje icyuho gikomeye cyane ndetse kiri hagati ya ruhago nyarwanda n'andi makipe afite ubunararibonye muri Afurika. Ku rundi ruhande Al Hilal yahise yohereza ubutumwa bukomeye cyane ku yandi makipe yose, yerekanye discipline, ubuhanga, imbaraga ndetse n'uburambe. Bagaragaje ko baje gukora amateka no kwerekana ko ari imwe mu makipe akomeye cyane muri aka karere. Ariko kandi iri joro rizaguma mu mitwe y'abafana benshi, cyane cyane aba APR FC. Ni umukino wasigiye benshi amarira, agahinda ndetse n'ibibazo bikomeye byinshi cyane. Ariko kandi ni isomo rikomeye rishobora gutuma ikipe yabo yisubiraho, igakora impinduka zikomeye kugira ngo yongere guhaguruka. None APR FC iraza kubasha kongera kubaka ikipe yayo ikomere, cyangwa abafana baraza gukomeza bishyigikira nyuma yo gukubitwa bikomeye? Al Hilal yaba yeretse APR FC kuri gukomeye ku rwego rwa ruhago yo mu Rwanda. Ibi byose rero nibyo bikomeje kuvugisha benshi nyuma y'umukino wasize amateka akomeye mu Rwanda.